Swastiastu semeton titiang sareng sami, titiang Gede Putra Pelesari. Kembali ring channel YouTube DadapWong TV. Ngiring sarang-sarang ngajegang seni budaya Bali untuk ngewantu semeton celak subscribe, lonceng, dan share. Matur suksema. Om Santi. Oh, inggih keratu widodane titiang sinareng sami pemekas nih. Sane wenang ngaksi nonton titiang maduwe channel DadapWong TV. Pineh keren aturung titiang ngering atu widodane titiang semeton titiang sareng sami pinake pemuka. Inggian titiang ngaturang minekadi daging gegitan puniki. Om Swastiastu. Ini keren mantuk kering hijau maperaguyan sastra hijau Sane ngelingihin ring sedaging-daging cakepan puniki boyo wantah sang yang ngaji saraswati. Sake mawon sedurung titiang ngalantur daging aturang mino kadi sedaging cakepan. Nekerin titiang nas pengampuro mantoke ring ratu widodane titiang sinareng sami. Maring bareng sami sekadi atur titiang wau manjang ring ratu widodane titiang sinareng sami niku teh sane buateng titiang agung pengampura dunas titiang sane atur ring ratu sareng sami ya mangdo dan iwang ke aksi sekadi mangkin lantas titiang puniki pun ya titiang tamat kemawon wit saking kedah manah titiang jadi ngelimaken unik sedaging cakepan puniki niku desane mahawenan pengampura atur titiang linggih keratu widodane titiang sinareng sami manut deniwana ya teman yesta lintang punggung bima hawan ngasapunika duaning titiang puniki ita
susut kewalu kedah manah didiang sane mahawinan didiang bongah juari sane mangkin sekadi rawase boyo didiang ngangkana nganggo ngede ngrago boyo kewalu wit saking subaktin didiang nganja kang minangkan Napi malih iratu idone ditiang sampun uning jaga baline wendone laris sekadi mangkin taksu puniki wit saking kewendonan kesenian seni budaya tradisi niku ngiring sane mangkin lima kang mangdo presido irago sinarang sami berpikir positif nuang sane mewasti kerahayuan menjalaran antuk seni ya Danalah payangan sekadi mangkin raris sekadi didiang ya diastun belum tamat nih kan didiang lak mina kadi ring sejeroning pekayon ratu sedane didiang kewon didiang puniki mendasar untuk manah sami suci ning mirmalo jadi sareng melajah mina kadi kowen semua ya cuma dari didiang senareng kami was apa sapunika presido antuk pengaksaman dia. Dumadak didiang alar mupinunah ting ratu sesuwonen didiang pinaku minak hadi wenten ngiyangin sedaging cakepan puniki mangdonen enten didiang keni sosot puput rawani dewa iraga paduru kramong ai ratu idodanen didiang semedon didiang sinareng sane mangkin lantur bingoyang kewendonane laris irago mentik dados karamo iriki ring jaga bali Boyo wantah tius saluwirin aku hidup di kering marjo kado wendon minyak hadi kegawan jatuh beginan tius sering punto sejujon aku hidup di kering marjo kado mantor harus bersih doning jatuh ngecap kewendonan santi nih puniko wangun genang sani ajeng
ring sejeroning laris iratu dodanen didiang manglo peresido ngecap ngerasuyang kewendonan santini punika manglo peresido ngewangun genah sane luweh sane pinih utama ring sejeroning kewendonan iriki ring jagat ya desa punika uyo antah tios mangne presiden ngewangun sane kawastanin desa Pegeraman sareng sami ri sampune kewangun genah kesane kawasan desa Pegeraman punika ampun wangun ngiring sareng-sareng ngacopang nunggilang manah manglo presiden ngewangun sareng sami disubane kewangun ngiring nika sane ajegan gula sejeroning sampun kewangun di Pegeraman punika manglo presiden unggal segalak segilik selunglung sebayan tako punika sanyap tiang didiang